Taplok bro, press bahas feature Go 90 di channel itu zam mobile pairing. Taplok bro, isin biang. Taplok bro ni ka phone ka Poco C San Pau ni. Tolak nomor tu kita tak. Ang nomor ni? Rasa usah. Private. Akan ganyan sa. Tahan ni mentang call ni ka phone. On call atau phone. Jadi ngelak call ni wah. Jangan larak minta. Mana speaker. Halo. Ini skora. Tahan ni. Halo. Ini skora. Tahan ni ban halo ni ban skoma. Halo. Ini skora. Tada call nak ni ban. Nganda call nak ni. Halo. Ini skora. Tapi bro, kali solution kali phone watch na mangalasna screen hanga ni. Teh sina batat ni. Teh kali ka video tu kono fix problem kali ka speaker long ka mic. Ting guru dan ka phone bahap change ka mic. Tama kali kam change ka mic dan di connection ni long connection di long balathut kathut long ting kelang screen batat ka long ni. Teh hamle ni teh kali video tolong bay ni bro teh kana bang ni teh pen EP kono tra kami ka kono ban loy ka mic ni wah. Dia dah change ka mic ni change jembut na dia change ru. Ada connection kemudian di connection di tahu connection ni kena set untuk long phone. Dan tahu pro atau kena bang ni atau sedang melakukan film kena bang nak jauh video mah. Taplok bro ni mic ni mic tok ni balik bat ni mic ngaspen dai sol deng tok bangin sampai kono ka mic long ni kan long bihi namar company solution ngabun sen bangale ni tang labun bang fix problem gini ru long company ting ngaru dan hang long change ting bang tush for one new model kana wan ko tang change teman tang num change su namang labun malale gini tang jumper bang chu fix gini terus jempor bangan di EP kumdo terekam tengah saya batalang himah tapi bro tengah nambang ni ya dengan sedang mau jempor ini bahasa bilang himah tapi bro tengah ayo Kristen dia mah bro ini tengah ini asal tering lani nang ni gerak ni long ground te long minus dan ni hang ni kampung dia tengah cek ke phone mentah ngimpi ke nak amat ke jam ya kamah iya, jangan. Terus dulu nawas mana? Aku firman. Belum. Taplok bro atas ni tengah cek pertama. Halo. Mau cerita sebentar. Sebentar hajar nak ada kan di kalong ni tengah naik. Ni mah tengah kan. Halo. Mau cerita. Taplok bro PS ini. Taplok ni. Taplok bro tak phone galalong teh kono komputer kam janga kabiar ambiang teh kalau sebut ke jargo IP bapak IP ini video teh sakaweru menang
te mana kuat phone number jangan udah apa description sampai hintu te ada mana jan sawan ka dukan jangan ada dia apa wae mau pat sini ka dukan jangan hajan William Kiri but hajan William Kiri te mana kuat ban pat phone te number jangan down description te lada video ni jangai te sa chupa ka phone da kali ru sa sim hinga da kali da pa pi luang pa da kali hadu asar te asar ka sa sim himanga te na sa pa ka sapa biang da ka tu ka ju kali sapihi ka phone te ada fi gua mechna phone te sa kontak hi phone number jangan pat description te pro bro komputer kam jangan sabat talang pi te kuli sibun kuli jarung ipi te ba kuli sibun itu bos apa noston bisa pa kuli sibun bos ipi te thank you.